Jesus iti amin napitik ti puso. Adat banal ngajak amu, adat lugar ngajak na banal, hindi mangsa ngamuk unay nga ni Jesus isut adda dito'y puso. Di Diyos puno unay, di Diyos puno marikrig na dito'y puso. Di ayat na datelunay, di Diyos puno marikrig na dito'y puso. Adat banal ngajak amu, adat lugar ngajak na panal, ngimpi maysa ngamuk unay gani Jesus isut adda dito'y puso. Di Diyos puno unay, di Diyos puno marikrig na dito'y puso. Di ayat na dakelunay, di Diyos puno marikrig na dito'y puso. Di Diyos puno unay, di Diyos puno marikrig na dito'y puso. Di ayat na dakelunay, di Diyos puno marikrig na dito'y puso. Di Diyos puno marikrig na dito'y puso. Bibiyag akitisip nge nakarut but-buteng ko malidliday na iti inaldaw-aldaw nge may sa arabi at datimek ananggit ko tinalayaw ko ket nakitak ni Jesu Kristo. Biglang agluluwaak tanakaparintumeng dumaw-dawatak iti pa makawanak narik naktipod no araksak ajak narik na idi agyamanak tani Kristo binalbaliwanak. Pudno anaraksak ti sumurot ken Kristo tabalbaliwan na itibiyag mo ada pudno araksak dental na iti puso nutong palem dagiti bilbilin na saan ako na madanagan nuanya ti masakbayak tani Kristo isu iti kadu
kaluluwa. Manubot apo ken Diyos ko, isarakanak manipudbasol. Agya managda ni Kristo, binalbaliwan na. When pudno anaragsak, ti sumurot ken Kristo, tabalbaliwan na itibiyag mo. At dapuno araksak, kental na iti puso, nutong balen, dagiti bilbilin na. Kental na iti puso, nutong palem, dagiti bilbilin na. Nutong palem, dagiti bilbilin na. Nutong palem, dagiti bilbilin na. Di pamati nga inak na kaawisan, isupay me iti inak na kasuutan. Panubukin ba o ti inak nalakang, nenti Diyos apo ni kaano man di nagbaybayan. Isut ka mga nudumteng ti suot trivia, ilisin na kadagiti adua pega. Ngarut kapsat ditay liwayan iti agdaw-dawan, ipaay mo panagan anus panagpakumbaba. Kadagiti tattao nga awanan rikna, bayam laeng nukat katawaan daka. Laglagi pem tinaanus kukwati na marswa.
busur mo. Di ka pagaryen, ipungtot di tanakem mo. Nutong paenda ka bangirapis-pis mo. Itayampay ti bangger a ping-ping mo. Anya naragsak tiyak pamati king Kristo. Nusurutem ti pagalagadan ti Diyos Apo. Masakrap tay ayat na kendunggu. Luktam tapusum tapnon magitam ti kinapudno. Ipaay mo panagan anus panagpakumbaba. Kadagiti at tao nga awanan ritna. Bayam laeng lukat ka tawaan da ka. Laglagi